که شناختین حامد کیان اویلای صنعتکار. همینجا یک چیز میخوام بگم که زیاد نفرها میخوانی گپ از و بسیار می نویسن، میخوام بشنون درباره غیبت. غیبت میگن که گناه نه، فقط خیلی نیمچه ملاها یا یکی هم خیلی نیمچه مسلمان ها وقتی امام علی را گپ میزنی یا که یک نفری که مشهوره یعنی که همه میشناسش گپ میزنی، در ذهن او میگه شما غیبت کردید. و درباره غیبت یک علاوه صحبت انشالله میکنم، دلیل فکت میارم که غیبت کی درسته کی درست نیست، یعنی یا غیبت ندارن، منظور فهمیدین. و علاوه صحبت میخواد که من دلیل بیارم. گفتی بک صبورای بک ظهور غیبت گناهی کلانه، این ما قبول دارم، اما مسلمان ده، بله مسلمان ده غیبت درست نیسته. اما این نیمچه ملاها یا که نیمچه مسلمان ها فقط در رحمان و فیگپا میگنه، در نتری بعضی ها در مسئله سرایانده ها. من سرایانده ده بله چسبیدم، سرایانده ده کار میگیرم، دکتر ده کار میگیرم، ملیسه ده کار میگیرم، معلم ده کار میگیرم، پرزیدنت ده کار میگیرم، وکیل ده کار میگیرم، دهقان ده کار میگیرم، توریمچیکا ده همه ده کار میگیرم. اینا ما بگم و امی هر یک نفری که خچه مسئول میدونه، خچه آبادگری وطن میدونه، خچه فرزند این ملت میدونه، خچه فرزند این ملک میدونه، خچه انسان یکم درجه انسانه. موضوع ما برنامه ما نامش انسانه. خچه انسان میدونه ناموس داره، باید در تمام اینا کار بگیره، در تمام اینها. یعنی که تک تک یارو من نوشا نگیرم. سراینده ها ما هفته گذشته صحبت داشتیم ولی هم تمام نشده درباره یا گپای ما. نفرها را شناختیم، مادر دختر 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 مامای سوریا. آخ پیر شدی بسش که سرایندگی را پرتوخی مسپگم میمبری و نفقه نمیرهش از چور گذشتی زنها باید ای 59 برود. وزارت فرهنگ یک نظر که وزارت فرهنگ معلمه زلفیه دولت زاده وزیر فرهنگ یک نظر که سینسوش به نفقه رفت رسیده و خیلی مامای سورایو یک بچه 28 ساله 30 ساله را گرفتی و معنی را ندارد، جوانی تو باید که سرود بخونی برای یعنی که تو مردن تا. غیر از این دختراش از این سرودشون به موضوع ما ربط داره، اما ما درباره یا باید دیگه چی بگم، یعنی که مقصد هدفی ما درباره سراینده ها صحبت کردن نه، اما یارو ما مثال میارم و سرودشون به موضوع ما ربط داره. اولا شکرانه کردن. پیشتر گفتم که وطن برای چی ما شکرانه وطن کنیم؟ در همه جای ما در دیگه وطنم زندگی دارم، زندگیم خوبه، زندگی خوبه، ما شکرانه وطن کنم و شکرانه خداوند کنم که در هر جای هستی سالمی سلامتی خوبه. شکرانه خدا کردن در وطن نمیشنوه شکرانه تره. ای نفر قدردانی میکنه که او بشنوه میندار شوه، نمیشنوه وطن شعرشون معنی نداره. غیر از این درباره امام علی هم خوندگی بدن، یا سرود به نام تمه ارزی، همه چیز تمه ارزی، فقط چیزای با خوبی ها که در دنیا هسته اما دا میگه تمه ارزی، در بدی ها تو نمیارزی. اینا یک سال 2017 همین 3 نفر مادر دختر دختر از صحنه محروم بدن. 1-2 سال نمیدونم یا چه خطایی کردن که خطابیشون فقط بر رحمانوف دخل داشت. در یادتون باشه یک صحبت شدم مامای سوریا گفته بود که 2017 وقتی که پسری به نام امام علی داشت 16 سالگیش در وفات کرد، 2017 گفت که همین سال اجازه چون دادن، نمیدونم چی زورای کردن یا که چی گپ شده بود، اما چیشون تمام شده بود، بگیم که نفرت امام علی تمام شده بود، سراکش اجازه چون دادن در مرده کودکش شعر خوندن، سرود خوندن، کنسر دادن، گفتن که به خاطر یادبودی کودک ما. شما تصور کنید. و در اونجا این مامای سوریا گفت که امسال بسیار وزمینی برای ما اومد، اما یک سبکی هم اومد، یک خوشحالی که ما با روی صحنه برآمدیم. یارا اجازه دادن که دیمورا به صحنه بیان، یارا صحنه دور کردی بدن. شما میدونید که هر سراینده ای نباشه کم تر یک به خطاوی راه بده در چشم رحمانوف و از صحنه محروم میشه دیگه. او به کدام سال یا که به کدام ماه او را خودش میدونه رحمانوف، دیگر کسی نمیدونه. به هر حال ما چی گفتنیم؟ سخنی ما مخصوص بین این مادر کمپیر
сураю кампирай ва инаи кампир ба духтарош об рӯи мора нарезонед, об рӯи мора нарезонед, ира фаромӯш накунед. Шумо бахусус ҳамаи сарояндаҳо бигем ки об рӯи мора резондан, бахусус инами се нафара об рӯи ҳаму шаҳрша номша нагирем хуб нест, об рӯи шаҳрша дар умум об рӯи Тоҷикистон ҳамеҳо резондагиянд. Шумо медонед ки либосое ки иё мепӯшанд, девонагарӣ, ахмақӣ ва фасодкорӣ ки иё мекунанд, ягон сароянда намекунад. Бо ё бо нахе хичона намуна мегиранд, хичона якм ё ки чӣ мегӯянд перви ҳисоб мекунанд. об рӯи мора ё мерезонанд мо шумора. Ҳамватанони азиз, ду табақа инсонҳо, ду табақа тарафдори нами сарояндаҳо, ду табақа. Якмаш нафаре ки аз дин дурай, аз динай ку аз ислом дуранд, чӣ духтар бошад, чӣ писар. Табақаи дуюмаш нафаре ки шаҳватпараст, нафсдӯсторай, асири нафсшай, ғуломи шаҳватанд ку сарояндоро дӯст медоранд, пуштиёро мегиранд ки ё боша. Бале боша. ин ҳоз ман мегӯям ки вазорати фарҳанг, Зулфия Давлатзода ҳар сарояндае ки вақте ки саҳна мегиранд, музика ташкил мекунад, суруд мехонад, то аввалин кори мекунӣ пурс ку дар куҷо хондай? Институти санъат хондаё ки нахондай? Институти санъат ба шакли зоҳириш, ба либосош ту нигоҳ кун, ту ба сурудош нигоҳ кун. Вазорати фарҳанг ида вазорати дохила ҳам дахл карда метавонад. мефаҳмед? Вазорати дохила бояд ки вазорати фарҳанг дар ҳамкорӣ ба вазорати дохила тамоми сарояндаҳоро назорат кунанд ки ё аз худ мегзаранд, мефаҳмед? аз худ мераванд. дар дунё мо шуморо ё чишон метавонад, Тоҷикистон як Ҳиндустон мегӯяд дар пеши чумтон чӣ меяд? Девонагарӣ, намин рақси бозӣ. Мо Ҳиндустон нестем, мо фарҳанги дига хел дорем. ё об рӯи мо шуморо ба нами рақси бозӣ дар дунё резондагиянд. Раҳмонов ба каду, ба намо картошкаву ба пиёзаш ки Тоҷикистон инами чиза дорад. Ина фарҳанги тоҷикӣ, инами рақси бозӣ, инами картошкаву пиёз. бо мегӯм ки ба дамра, доира, тавлак дутортон фарҳанги моро дар дунё муаррифӣ накунед. Ман шахсан аз ин кор розӣ нестам. бовар кунед, ин хатои калоне ки фарҳанги як миллат бо он ҳам бо мегӯм ки моро сарбаланд меган, тоҷдор меган, ба картошкаву пиёза рақси бозӣ муаррифӣ кунед. ё се нафара Шабнам, Сураё ва Фарзона, инҳо чунон фасодкор, чунон бигем ки ба корҳои ҳаром даст мезананд, дар сурудошон ба гапҳои ҳаром, ба либосҳои ҳаром ки бовар кунед баъзе духтаро тақлид мекунанд ба ё. баъзе духтарои Тоҷикистон онам мусалмон ба ё тақлид мекунанд. шумо медонед ки пайравӣ, шумо аз ки пайравӣ мекунед? ё соҳиб надоранд ин сарояндо, ё назорат. вале кумитаи дин дорем. кумитаи дин танзим. ёра чӣ ба танзим намекунед? сурудошона танзим кунед, сурудошона, либосошона танзим кунед. ира ҳатман бикунед. монади ки дар гузашта гуфтем барои рақосаҳош, ёра ҳатман бикунед. шумо об рӯи Тоҷикистон дар дасти ҳамё додагиед. ҳамин ҳукумат об рӯи мардума дар дасти ҳамин сарояндаҳо додагиед ки ҳамин ё мебардоранш, ҳамин ё мефуроранш, ҳамин ё ҳама хел бигӯянд ки айгиҷои ай Тоҷикистон, Шабнам ай Тоҷикистон ай не, ҳамсоятон ай, мешиносиш? ҳамин гапа бигӯянд моро. чӣ ба мо баъзе вақт фахр мекунем ки сино бояд дошта бошем, ё ки сино дорем, Саъди Шерозӣ дорем, Рӯдакию Хаём. чӣ ба баъзе вақт хеле мегем? вақте амун гапҳоро мегем ки хелимон мефурад, бояд дар муқобили Саъди Шерозию Хаёму Рӯдакию сино сарояндаҳоро рахшона бигирем. бояд ё пешниҳоди ман меяд ки назорат шаванд, сарояндаҳо назорат шаванд, сурудҳои бамаънӣ бихонанд, либосҳои бамаънӣ пӯшанд. аки ё бас намекунанд, мо медонем ки охирзамон дертари фаҳшо зиёд мешавад, аммо танзим. пешниҳоди ман ҳамин аст ки вазорати фарҳанг, вазорати корҳои дохила ва кумитаи дин, ҳамин се сохтор ин сарояндаҳоро бояд танзим бидоранд. ба танзим ки чӣ хели суруд бихонанд, чӣ хели либос пӯшанд.
ای سه اویله یا که سه نفر ما گفتنیم که یا کمتر فکری مردم فکر آبروی ملت بکنن. باور کنین ما سخت نفرت دارم به سه نفر به خاطر این کاری حرامشون، به شخصیتشون نه، به خاطر این کاری حرامشون که ما را بسیار شرمنده کرده گیان. و دیگه سراینده هم همچنین. سراینده ها باید که یک فکر کنن که چون یک کار خوب باقی مونن، نه اینکه بعد این مردنشون گپ میزنید با یک خیل نفر شاید نمیفوره که میگه بعد از مرده ای پشت مرده گپ نزن. وقتی آدم خوب باشه، کسب خوب داشته باشه، یک عمل خوب ای خودش باقی مونه، بعد از مردنش یعنی بعد از دنیا گذشته او را ما چی میکنیم؟ تعریفش میکنیم، میگیم خدا رحمتش کنه آدم خوب بود، یا که کار خوب داشت، یا که نه عمل خوب باقی مون. نه که آدم بعد باشه بره دنیا، ما برای چی بگیم؟ چیش بگیم؟ خیلی فکر که فهمیدن سراینده.